Pozdrav Gabudizator, ja sam Mario Gabud, evo nas u još jednom serijalu Petak je dan za metak. Prije nego što krenemo na pitanja, vidite ovdje iza mene su suveniri koje sam donio sa svoje YouTube turneje, tako da udarite obavezno like za to i u komentar mi napišite koji vam se najviše suvenir sviđa, a mi ćemo sada polako ići na pitanja. Razlika između MMA i kickboksa, gdje se više dobije po glavi, pa ajmo reći da se u kiku, ja mislim, više dobije po glavi zato što u MMA-u ima i hrvanja dosta i jiu-jitsu, ali su manje rukavice, tako da su nešto tvrđi udarci. Da li misliš da bi Cris Cyborg mogla pobijediti neke od naših domaćih boraca ili tebe? Da li bi se uopće žene trebale boriti, a da kasnije nemaju posljedice kao majke? Pa znači Cris Cyborg ne vjerujem da bi mogla dobiti, tipa ako smo jednake težine, jednake kilaže, jednaka kategorija, mislim da nema baš previše šanse. Normalno on je vrhunski borac, uvijek ima neke određene šanse, ali velike su tu razlike u prijenosu sila što se tiče muškaraca i žena. Što se tiče da li bi se žene trebale boriti, što se tiče tih nekih zdravstvenih statusa, što se mene tiče, ja nemam ništa protiv ženskih borbi, one su jako često čak i puno atraktivnije od muških borbi zato što žena onako nema tu toliko jakih udaraca, čast iznimkama, ko što je ova. Tako da bude jako puno šore, jako puno akcije bude, dok kod muškaraca zna često biti onako dosadno. Tako da podržavam to. Što se tiče zdravlja, svi mi znamo koji su rizici bavljenja borilačkim sportovima. Tako da uvijek može doći do nekih ozljeda glave i normalno tijela, ali eto, svako bira svoj put. Mišljenje o Coca-Coli Zero i koje suplemente koristiš? Pa ja baš ne pijem te Zero kemije i kombinacije. Sad sam, kad sam bio na turneji, popio više Cole Zero nego ikad u životu. To je bilo sve skupa možda litra. Inače to stvarno izbjegavam. Ne znam, ja imam jako loš stav prema tim umjetnim zaslađivačima, iako to još nije ispitano, ali po meni onako seljački, staromodno, mislim da jednostavno to ne može biti dobro. Kad je to tako slatko, a nema kalorija, meni je to skroz čudno. Tako da, i Miloš mi je rekao, usput pretplatite se na kanal Gym Hell od Miloša Stojanovića, da su neke studije nove pokazale da čak i te Zero podižu inzulin, tako da nema baš nekog efekta što se tiče tih stvari. Kad treniram, na svakoj mišićnoj skupini uspijem dobiti upalu, ali na prsima nikad. Da li to znači da krivo radim? Pa ne mora nužno značiti da krivo radiš. Upala nije nikakav indikator da si ti dobro odradio trening, tako da eto, možeš mi poslati možda neke videe ili neke snimke kako radiš, ali kažem, upala nije jedini indikator dobrog treninga, prati se, gledaj se kako izgledaš, da li napreduješ, da li ti prsa napreduju i to ti je to. Koje mišićne skupine rade tijekom plivanja? Pa, kod plivanja najdominantnije rade, znači ramena, ruke, čak i prsa i gornja leđa. U svakom slučaju dominantno gornji dio tijela, noge nešto malo manje, iako s njima mlataramo. Ali ajmo reći da je plivanje stvarno jako dobro za opuštanje zglobova, za prevenciju ozljeda. I to je to. Zašto se svi zuvaju kada rade mrtva dizanja i čučnjeve? Za čučanj baš i ne, ali za mrtva rade zato što su neke studije pokazale da je manji pritisak na leđa, da je nekako bolja pozicija za leđa kad si bos. Kako bi podnio činjenicu da čelaviš? Pa šta znam, mislim da je jako dobro, pošto se ne bi više morao šišati. Jel dobro sa 12 godina trenirati kickboks? Odlično, 12-13 godina je taman vrijeme za specijalizaciju u borilačkim sportima, tako da slobodno možeš krenuti. Da li su kreatin, proteini, suplementi dozvoljeni u sportu tipa nogomet, košarka i ostalo? Naravno, to su dodaci prehrani koje možemo naći u svoj hrani koju jedemo, tako da sve je to dozvoljeno, to nije doping, to su samo dodaci prehrani. Da li je dobro jesti fast food, pljeskavice, bijelo meso i salatu za masu?
Pa naravno to je mesina, to je odlično za gradnju mišića, nema šta, to ni nije, ajmo reći, neki fast food, ja bi fast food nazvao više pice i tako, McDonald's i tako neke stvari. Ovo je vrh pljeskavice, bijelo meso, nema šta, to samo roka, to je odlično. Šta da radim za six pack i za defku? Pa znači moraš odraditi, malo paziti šta jedeš, redovito trenirati, skinuti potkožno masno tkivo, odnosno reducirati kako bi se te trbušni mišići kako bi se vidjeli, to ti je u stvari to. Evo ljudi, to je bilo to od pitanja koja sam izabrao za ovaj petak, je dan za metak. Ako vam se video svidio, udarite lajkić, u komentarima napišite pitanja za sljedeći petak, je dan za metak. Pretplatite se na kanal Gabudizator Conditioning ako još niste i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Bog!